Aner malaken yam ka nas diatin content barwanya lingwas mane ka Nuer online TV channel an wale shanka wal baro ka pay bangwan ron kinna dangro wida jan dangro wida diech to kon kalera to gorliang to de koran palping ka liang dien ritin konan chore wicha ka sa Sudan no bana liang ka tin kon lat krodian ka jari poda mem bokona linga bana racha katin kon te lat krodian an wale te katin wan lat krodian gore ja kenyam ano bana racha ka kwi would commercial ke minister maykɔ luɛth take la report e chala da jiwen ano ka kwi corruption ka doben chayo cha ka cham ke je ano no ka do badana chi jiyu mara chi ko roi ke je ka ga dana chi ga ka je bana je lingwat me ka jan lera mane bana racha ka lera rode dor kuumɛ SPLA ayo office dien mentre wi ka malakal office dien dit no charge nang agolek force la de ni tet wacha kamke lo cha kuumɛ SPLA ayo charge wuch ko gi kan no chi SPLA ayo chebela lo ire wi ka malakal bana nyogo gwicha kare ga dana chi tuogan walle gwan mi mo cha ne ri ko badak ne ri kontla jingnya gatka cha ka cap ke cha ka pe ka bom no ka yirol is jan gwadan tori mutin so bana jome bana jelinkel kan kono ni ami jiram jidit gwas mene ka Nuer online TV channel gore jan o jendire channel dir just subscribe no cause mi cha tekler mi brech da cha mala chi bikiji bana jome bana jelinkel ka do badanen chika to ja ani gorno bi man le rod gwad me bijetu chana je tok man dana tore wi ka juba kenyam makuey luɛth te ka jom chalat gwasa me wude mene shwala makuey luɛth ajara madana la government spokesperson ala government spokesman makuey luɛth chero dana chalat ke cha report aji United Nation United Nation Human Rights Commission ka kwi corruption ka no cha jalar no chi talk ajene men cha report ajene chi talk kujemo ajene ɛkac report en cha no mangai kon diale report cha jalar no nena domi ke tan cha tan ke je wa yere ke yer kwangnetin content re wika South Sudan no do badanen cham ka kwakaje ka do mi je ka do corruption ci ji human right ikan jo ma kala no South Sudan no ci ka yo to wan ci kan karior re wucho ka South Sudan ko le la ne te konti la leader kan ne kon chala do ci ka yo te ci kan karior kan yo cha re wa ke 2.5 billion US dollar ci makuey luɛth acha jo mone che kulu lok ajene chi to kon jo mone makuey luɛth ko jaram dana la spokesman jeri por dana chanung more than 25 billion dollars more than 25 billion dollar ka euro contin tin cha cham kitin be ka oil tin be ka liet report dana cha gor ji yu an chikala do nena kan ka yudu shop ko 25 billion dollar kan ka shop pa ka goten kon chigo ten ka kan ka shop ko community ram chikana judge ti kan no yu to chigo ne ka cha yu to cha ka lat ke cha kam kum South Sudan kan ka shop ka shan tin tere wi ka South Sudan teram mo mishi benefitin can you retie wa chika wo ke channel to goal channel corruption ka chagal ke secret contract kana network dung politician mi cham kan yogo je ka jom changa ke do mi changa ke je ne content re ka South Sudan ci ji UN chika ladun na corruption re wi ka South Sudan che basic service che ka yar corruption nam to ka South Sudan ci ga ro ka tadul gor ka kan dul gor tele sapon makam ka kana dul wal tele ka tele wal titin
kan itin konti la latin tire which kan cha kam yokian ala yotin la salaries cha kam ka kan ordinary people ken de shen kan bang wa shuina ko tele yo te kam kana shi Michael makuey te jom che kula do wona ajeri poden shanung aji wen ajeni shi tok ajeni mugure je tok ngum kan kuumɛ so Sudan kan jangai ke jen wote ke yo te chirbat ke yo te chiryar mo beni ji wen ne no ano chaja lat ke social media aji wen no shi South Sudan shi corruption chaja lat cha yuji chukwe 2.5 ki woni am ki 25 billion US dollar ano cha kar yoro kuumɛ ijene wo wa gore je ke social media kan website ni jenna mo shi tok jeni UN there investigation there you call it nekane gwoda antigitin ano there kula wala jeni any report me be ka UN jeni she talk jeni me she real report jeni UN they have no evidence, that's what they said can UN mede kan lar de kan lar kuumɛ South Sudan ci kan de post ka social media cha de wala ne je cha de lan je okay lo. But right now, she report on one chicken can news media and the we on a news media channel ka take YouTube take Facebook she can corruption and ana to ka South Sudan chicken la rara George chakir me yadi chajala no jen che yo chakarior atu onege 2011 abeneke jen 2025 ti continent kan you to kwa ka gwada dan chigoten but UN ngai kan gwada dan chigoten Human Rights Commission kan corruption me jen yer South Sudan kan corruption is destroying South Sudan I do know you kuumɛ che mission mo che denied kan she talk jen me ku kon right ka kuru mishal me Michael makuey luɛth jen she talk na me de kule jogone na ngum gwiji shardan de to ka jaw chalat ji wen gwasmo gorjen o de me de lar de garpin no ka mandana chalat kuumɛ dung South Sudan men che Michael makuey luɛth che jawro che jalat ke ja jen she talk ma report dan cha no ji wen so question de ko ke jena mandong de rana gor kenya makani ni tich be ngaje no Michael makuey luɛth general mangaike ka ta dan la ngwag la ka deny ke je che tok che kala de chang chala do ne me tok che jalara gwase dan che dung ji Uganda che je kon logo no che tok anything me relate ke o de South Sudan de ngaje no weke jek che jalar no ye tok la ja logo no balare tok so men me cha ka ngaje no chi ji Uganda che chubra yuka South Sudan so no mo mediten bi ngaje no so question je ne ngam ngadi ka report dan cha no UN kan report dan cha no office dung president Salva Kiir yadit UN kan yuti chubwa 25 billion US dollar to 2011 ben ka 2025 yome cha kar yor karam dan ji kan la no yor yoti wa bolmel ci yo ci o ka ngade de ci o ka karot company melede wa yudi alto kan nay kon la ji South Sudan kan ga benefit ci ga dul gor ka dul wal amene dul kon lat ke tel mi chala de kan ka yoru ngwalong adi uci ji en roim ci kan la dan tame kuumɛ kan ci tok so report dien ngade mo jira mo men char mi ko pin gwata mo bana nyogo gwasa me gwada dan ci reke tok ten riga ci toga toga reyir gwada ma chala no take boat mi ci jien en bodo menen kona me jen che jien alaw cirmala kona ngaje no la bonle kan jien den be kan kwak be kan kanang jel ke reyir so jal dan jel kan ke reyir ga je che togo no ba bondo ton ba ka mo kerek lo cha ka jik to yir gwadana jelgatin boni jen kan ka panye jar county don wore ka United State wo kan ka juba ne on board kine content ray board kana mo ne de jandang ro baro teketin te late cho jen bakal teketin ala ray dien jen bakal de ka kok no ka delkel gwaze wachi kan yirol e sikana cross ke kana bain pin chu de ni jane chu kan ede chu kan ka kapin ka bot
kan de kon kam na pin ka bot che mangai kon no hotel ati ga checkpoint ba na kapin show chu to no ba ga jogo no kanya pin ka bot biarar wa chu ka barar ken re bot ka manana tigatin and when a money kene de kontin kam na pin jel kan ke be ni police ne alo cherme ka jikume de kon lar no go ga jikume kan na jogo no kabarut bia pin instead of dongde na ben pin wa chu kan tong no match chu kan tong na lo berkane de kontin te re Nuer kontin te re ngade ka re boda na mo wane dang badak sika kanten no ne dang chao tana chi chu bor tana chi lu ka panjar no ne dang badak ti trader cha ka kep logic na kinam ne ti ne dang badak wa en kanokten content re bot kanamo wa cha oxygen bakal cha gananga ken 60 cattle were stolen na me chalat en wini an gwadran en cha ok cha ganang tin oxygen bakal ok nuari kana ne ti dang badak tin content cha kep chirmi ne dang bakal sorry ne dang badak cha tula trader ko kan ganyi ga kan la jelo non ka jinya ga to ken jen bakal cha ganang Yaganyogo nang 20 million South Sudanese pound, South Sudanese pound, 20 million, Chaganangaken. So go kujamo, so Richanang neken, but chicken get demand, a can buy the content chicken ga cap, a can buy come you to chop 20 million South Sudanese pound and then became Kalun. Mekan you to talk and con your pinakan chicken kabulun. So can the content tinankana, wakan it jelken ke beni. Police ne watching adwal bolong ko ne to chika yat ko right na ka telephone chika na yodeka kana gor kan 20 million South Sudanese pound ko big ne to ne ko lan wari ko ne kana kep ko bom bikan ga kula lon men bana ngaje long gwaseme na me chijen first time ka pai bakkele ne chatwa ko mishka na mo gwad me shane dang wan cha nak ten kan wari so ngwan ke long ne so many a river attack bolo maka kere yer ken mangai kona ka jen ka bo ka unit state kan wore then la ya pat ka do bane ko la jang tino na ngam ko yer ku ja control right now kuumɛ SSPD kum kirmi yadit ki ngane ko ne ko na ta maketen la na kada do ka jen gwatmi ganetin konti la jang ka jang panken so munyo dodi na wani kan gumi shushken so question di janane kan wore ngum jel yen ka yer mala ya pat ka tino guyen no te maltetin ko te tanna ta guje no kan te kan gamal ka jang especially kon te ka panye jar gwadmi la kan mala jel gare yer ka kan a few months ago mu kwalara pai bakale dane chi to me dor ye tok so kon di ala ngajene chabu chajo nekbor why ngum no ge no ba yo na gone kuyene ter titina no terme bej ala che gwano binata nged na barien do badana jel yena wan ka jang so ngada janwo ne da to daga yenek der mo chan jelen ka mej especially yene te kono dong la jel lora bang no la ranen wa chen te kamari ka danan le rode so rega me reg dan kon dial kon wer so anytime cha ejek de jidil mo kare ka ne ton chi kare chi chu to kon tama so chi mo gwano binat bikane jel lora bang ka ngene no te ter de gden miche mal je bene jel na jel baro na tel mi chale mal so no tel je ma jel kare yir che nyono jen wo jine jiram mo depal ene mi ke gonter je japale okay ji human right group no short Canadian county la governor ka Lake State Unity State kana jongle no ka do badan la na ya na ka do ko je so kan kum dangro wa kan de kan nyur ji human right commission ne rekon ndier ke tegnat shol kan ne jang te ka Lake State kan Nuer kon te ka Unity State no kan ne rekon te ka jongle mat Nuer kan jang wa chol ko de kan mat ko te mna la ka ya na mi chikan ka jongle jen ko dan la ya pat ka tenda do akan kan sho bor so mi chine me to kana da do to kana lemlem so da ko gwadi ne mene so ne me gore jeno de na as de kan chatin la to chi ndo rodunde alaw ni chang na kaye biye ne wo na ka juba ka bayo nak da do gwan min tele security mi rong da ko gwadi kan yin no South Sudan chete ka mar right now so please gore jeno bikon titi bikon kalen ne kon ko bikin kan
jin gwa da titino tenetin michi jere jin karenyal so chuwe mitel security mu gwa michari aleka do not move ten gwa down titin so bi anga jenu ontame ne dang bade gore ke 20 million South Sudanese pound ba pay ba kula kam ke la ransom so chagwa na mo so ka ku kan ga demand so gore jenu de yen mandan le ro gwasmene jordian ban len gwasme bana raj ke rik ko ken kon lat ko rodien dio jenu chan yanga jenu kuumɛ SPLAIO mentre wecha ka South Sudan chikala no chikenyen ke kuumɛ kirma yadit are koro mo chikondi ala ngach wa cha chike cha ka nyurika ne konti la deni SSPDF ande ne SSPDF chiken ka nyurika gwadran cha nyurika tin akani chiken deni SSPDF chiken ga joj no ka chilit chike tok tin bon winami alo china chike liutin so titini ka tibaj baj bolong gorde na de ken ka ngach ta dan ta na ka je akan konon yam gwata me gor jeno tembe nywa yekel me ben nywa yekel ta danan cha muktab dung yes PLAIO cha kan gaje so bana jelin kel na mene muktab mutene kare wi kamalakal muktab mala dung kuumɛ PLAIO na mene wa muktab kuumɛ PLAIO mila dundien te ka apanal en muktab nen yana magwaza mene muktab dung yes PLAIO mishakam ka no wal dio je dundien ne gwad mishiwa antama ta jojo gwan wo ne NSPLA mayo ofisemo wacha aja kan anetin kontila tila ted wacha aja kam general michal wudishal ka paromi agwe paromi general ted mutakur kanware waken ko office aja ga ka cha gurno ne de jelef batam wachi kan dul kan tul shiga wurede no wachi SPLAIO official la security advisor wun mishal ka el tayyib ajak wajiram danan to border jaga jogo no kana office mona cha office aja kameja general paromi agwe jaram dala deputy general ka Johnson lo ngai kona Johnson lo nya jaram dana mala quartet ke dine tet ka gole force gor ka je jen paromi ma jen wachi kana office mo mila dun kuumɛ SPLAIO chikana nang chaja kep ka bom ki chaja kan ka bom ka order mi chatub an office me very important longo kuumɛ SPLAIO bes die ne ka ron kin dangro jen dangro de diok barate me chele la dun die ne mor ka jo chalat gwasme ala kuumɛ SPLAIO karwade ko jen charora dak ne re kon te kel ka par call wa kanetin konin tup kan wani ko latkan no chungan kelke dafre machar bate joja la to no student parkol wajen chemet ke rek machar ko lere kelke ke kirma yadit so ke president sap kirma yadit so kuje mo she part of SPLAIO ka jawda na chalat alo temme she let che ta ka bondangro te chemet so jen menen yana temene de konin tup ko office gwa ke kam jene te kontila tela tet kede na gwele force o kan yen kan ke kuumɛ SPLAIO so gwi kan no mete ka bikana deal kan ka bom but ne content ka par ko la do ka ji kuumɛ SPLAIO matika within malakalba tele ramte ko mi chilar no ku support ne par call and then baji no ka ke kuumɛ kirma yadit because ngai ko na gwano en par call use ne kuumɛ SPLAIO loraba so cha office mo cha jana so ngunyo na me jamonin tam me cha office dung ne konti la kuumɛ SPLAIO cha jana ngaken guyene no te mal ngode tel mi chale mal ko no bukon dil ngaje goan go tel mi chale mal re which mi ko an office me kula dung dien cha jana ko tina kor all that so nyu den tel mi chale mal re which and gwad mone so de kon chute ka choblo ay ko de kuumɛ SPLAIO cha je loko ready kamalakal sontem beni en malakal bala kor ki do ba ci mal ci ben ka jama kwana lo joko kor dana ci to ka tambura kor mo to ga en wala ka shangwal baro di je ci kondi ala jek kor mo to ga kam de ni SSPDF kan de ni SPLAIO gwan mi sha de ni SPLAIO cha ka mak lo nyor ne ka ni cha ka ambush
ko chaka ambuja che togono na chike kuumɛ dini SSPDF wa chicken korma ikan terka chicken ka jojok so mile roda na monen munyodan go wa kuumɛ SSPDF chaje joj kuumɛ SPLA-IO wa kanetin content chigwad mi chicken kef wa kuka advance bani gwada dan te kuumɛ SSPDF teten but Kenya wakan wa mangna ka dor dan teken ko ngai kono kan wakan kamish chuch karudienten ko mishi ke kuumɛ SSPDF chikana joj buka gwadan chikana kap chikana jenten then kuumɛ SSPDF la kan kula we ka bon mudit no jelken ke red nyale bani bokan ke red nyale bodwa ngoda ba la joj ke ne ka joko ne ko nyi ke de ngai kan mandan le roda so jo me le roda me bana ngaje gwanu ne ka tamira na chalat ke je na tanelu yede no tel mishala mal no chikon ngaje no kur je chore wi ka South Sudan kam kuumɛ SSPDF kan kuumɛ SPLA-IO so antama chilan wono te ka mal de tinje mangai kono ko en kuumɛ SPLA-IO chikana reject already kan tel mishal ke it take reply peace agreement melele tetin tama kan suspension of Dr. Machar kan she malcha collapse ke je already so right now and kor kona batter balawo ba which ke ba kuumɛ SPLA-IO ba je dealing no shere mangai kono no Dr. Machar cherwa je lunga kor gwamber no South Sudan cha corrupt ke je ka corruption medit so gore je no de dia de ganyo gore aleka but ko kir ma yadit ko je le lok bara ina jen kum ku yen nena tamen go acha joy ko ba je ngaje no kir gula je Ramadan en yerwech man yer South Sudan chit kari podan sha chulin ke chalat ana mo meditin tamen so jo me der gwano de konaling ka duptin kon lat ko de rewi ka South Sudan en kuumɛ murai ke kir mi yadi chaje no jen jo korap ke cha yu ngwan cha ga cham lo ke cha wo mi chi korap by the way mu woni yo kan ka politician nyu jen wo dor mo tele jamal cha te ga mal men civil war bitu ogantama to ko kenetin content la ne kir mi yadi cha wo cha je yarore ko kan content ku kwagdial ku kan kele lut kina kan kwa ka dom ma chiro do lut so jo me gore jen o de je nyaga yekel mi jiram jidit gwasame gor jeno de subscribe de notification bell de jetwain kom je tegaler mi ci bare da chamala ci bugaji gor no bibi de ko ken biga nyak anen biata ko mal ban je leero den bye bye